अहनबदा मरोइबा पाव बोसेमना लौबा क्लास 10 एग्जामिनेशन ngasi हौख्रे अपुनबा महिरोइ लिसिंग कुंट्रा मापन चात्रे का हुंफु मरीना सेंटर चामगा मरफुद्रा निथोइदा एग्जाम थारी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लमलाई जिंगफाइदा मियोय अमा ओपियम केजी मापन गा कोनना फारे अमदी मणिपुरी नुपी सिंह न साबा इयोंग थी सिंह नोमा नोमा के मपालम के मेसिन के पोथोक कयाना महोत सिलकपदगे मुथरगलिबा असे कन्ननबा महिरोइ लोप सिंह न खनग्रे खुरुमजरे पोनी टीवी न संदोक सबा मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबा सिंहबु जोयश्री नतराम नोक्सरी पाउ संदोक न पिजरी बोसेमना लौबा क्लास 10 एग्जामिनेशन ngasi हौख्रे एग्जामिनेशन असिदा पुन्ना महिरोइ लिसिंग कुंट्रा मापन चात्रे का हुंफो मरीना सरुक यारे नुपा महिरोइना लिसिंग कुन चामरिगा तारानी नुपी महिरोइना लिसिंग तारा मापन चहुंगा यांखै मरीने गवर्नमेंट स्कूल की ओइना साtra लिसिंग निपानगा चमंगा निफु हुमदोइने एडेड स्कूल की ओइना लिसिंग अमगा चात्रोका यांखै निथोइने अमसुंग प्राइवेट स्कूल की ओइना कैंडिडेट लिसिंग कुन मापन चमंगा हुंफु मापने अपुनबा एग्जाम सेंटर चामगा मरफुद्रा निथोइने जोनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पीएस मंत्री सिंह फोंदोरकपदा एग्जाम असे निंगथिना ओजा सिंह ngak सेंदुना पांथोकले हाइके महिरोइ सिंह एग्जाम की दमक इरांग कया अमा हौरक लेबा असे लाइबक थिबनी मरु ओइना 12 स्टैंडर्ड के छात्र सिंह पास मार्क वांगना पियो हाइना तोंगान तोंगान बा स्कूल सिंह महिरोइ सिंह खोंजंग संगसिन खिबा लेख्रे मसे मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगा वारी सानदुना ज्ञान तामिनख्रे मरु ओइना छात्र सिंगना पास मार्क वांगना पीरगा लाइन पास तौनिंगबगे वाखल सेलकलिबा असे हौगलकलिबा तुंगे युंबी ओइगदौरिबा मखोइगे पुंसिदा यामना खुदोंग चादबा थबक अमने लाइन एग्जाम थानिंगबगे हाइनबी असे असुम लेरबदी तोंगान तोंगानबा मणिपुर के वांगमदा थारक एग्जाम अमता माई पाकपा ngamoi aduna tamliba लाइरिक सिंह अदो थवाई यावना मखोंग सेंगना चुमना सतखिबा दरकार ओइ पास खक्तगी दमक लाइरिक तमगदबा नते हेन मरु ओइरिबदी नॉलेज तुनी हौरे इबा छात्र सिंहना थेंगनगदबा मायोगनगदबा कंपटीशन एग्जाम कया अमा लेरी हाइरिबा एग्जाम सिंह असे पास मार्क वांगना पीरगा पास तौखिबा छात्र अमता एग्जामिनेशन अदु यावबगी कुदोंग चाबा लेरोइ अदुना छात्र सिंहना वाखल ताबियो एग्जाम की दमक होनगदबनी हौखिबा चही कोविड ना मांगनखिबा चही कया ओजा अमा ओइना अखोइसु नुंगाइजदबा फावी अदुबो हौजिक्ति लैना असिसु फगललबनिना क्लास निंगथिना तौदुना छात्र सिंह हानगी मतौगुमना लाइरिक तंबीबा ngamlagani कोविड लैरिङै मतमदसु हौजिक्ति इंटरनेट की ओइबा खुदोंग चाबा कया अमा फंगबनिना ऑनलाइन क्लास निंगथिना तौदुना छात्र सिंहदा नोमगी ओइबा क्लास पांगथोले हौजिकी मतमदा स्मार्टफोन लैपटॉप लेतबा इमुंग लैसलक्त्रे अदुना ऑनलाइन क्लास तौबदसु हेन खुदोंग चाबा कया पीरे मोबाइल फोन लेजदबा इमुंग कयादसु मणिपुर सरकार की माइकैदगी खुदोंग चाबा कया अमसु फंगहली हाइके फ्यूचर कैरियर यामना अचौब दाखुम अमा सोजन लेगिनी हाइसुम हाइगी थागले आई थागले मसी फंगदे अदुगा अतोपा अमजना हाइरिबा 14 मार्क्स की मार्क हान पीवा हाइबा पोचे नेशनल लेवल दा कोई कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हाइबगी पोचे सनगरबना मणिपुर खक्तन हाइबा सिस्टम सिदा मेकानिज्म सिदा एग्जाम कंडक्ट तौबा हाइबसे एजुकेशन की डिपार्टमेंट सिदा औरेबा छात्र सिदा कोई मणिपुर खक्की छात्र सिदा मार्क्स लेगदबा अतोपा इंडिया के स्टेट तय अमतदा हाइबा सिस्टम सिदा चलबसु लेते अदुगा सिचनगदबि हाइबगी सरकार के इंस्ट्रक्शन लेतबनिना मदु तौबदा कोइसे याम खुनगदबा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लमफाई लमलाई चिंगफाईदा मियोय अमा ओपियम केजी मापनगा कोनना फारे
Manipur ki Chief Minister N. Biren na hogdokiba war on drugs ki manung channa Khabaishoi OC Special Commando Unit ki Sub Inspector L. Vivekananda Singh na luchingduna T.S. Krishna Tombi Singh ge supervision makada Havildar L. Kumar Singh amadi Havildar M. Akaton Singh na assist togduna lamlai chingfai Presbyterian Church manakta frisking amadi checking chathabada ngarang numidang pung taruk lom taba aduaida mioi ama opium kg mapan ga kona na faba ngamkibani hairi Pharaba mioi ase thangmilan baite chahi kuntra mari apopa khaipau baite lamlai chingphai POPS laitan dagini Nainenglam baite chahi kulhumdoi apopa ngampu baite gangpigong Village Senapati Cycle dagi nupi macha asina witness oiduna special commando gi team asina check tawada amuba machugi polythene bag ama phangkhibani bag asida kg mapallom oiba opium mobile phone ama sim card ama de lupa lesing khungbutra humdoi chamanga so Thailand baite dagi fagat ki hairi Manipuri nupi sing na saba iyong pising noma noma ge mapalam ge mesin gi pothok kayana mahot silak padagi mutharak liba asidagi kannana ba pandamda numit nini sathagadaba academic discourse Manipur University Student Union Mushuna MSU MSF Desam KSA suk amade AMS ka khusham naduna iyong pi amasung Manipuri khunai haiba thoram amang ase Manipur University ge mem solda pangthokre Ngasigi Tauram Aduda moderator oina Manipur University of Culture gi BC Professor Paunam Gunindro cultural activist Mutua Bahadur Manipur University ge Manipur Department gi Assistant Professor Dr. N. Shanatomba Manipur Apex Handloom Weavers and Handicraft Artisan Cooperative Society Limited ke Vice President S. Bubon Amade Mahiroi Lup Singhe Luchingba Kayana Sarugyake Manipur gi iyong da saba pothok sing kannabagi dama school sing da cultural policy semba mathau tai lamdam segi chanabi kaya noma noma gi mangsilakli haugalakli ba mahairoi sing da lamdam segi chanabi thawalon khanghong naba cultural education hapchin batangai fade cultural policy semduna lamdam segi chanabi kaya bu manghandana thambada lenga ki daita sangi lenga amadi mari lainaba department na hiram asida akhannaba miyeng changbiyo Matam sigi nupi sing na panek set pa haite hairaga lemjabagum thokle panek set padi haitraga panek set panungaite haibasi yamna ikai ningai ni haina so phongdoke ngasigi thauram aduga mari lainana amso gi president haubijam chalamba maitei na haike lamdam asigi nupi oibi sing na hingnaba ge lanphamda fi saduna yum purakhibani Manipur gi nupi khunai na senpham ama oina chatharamba fi ngasidi mapalam ge mesin na saba fijet kayana mahot sinkre Class 8 ki mathakta laiba satra khuding mak phanek set kadabani haiba chana kanglon laikhrabaso seliba phanek sing ado mapalam gi mesin na saba phanek sing na mahut silakwa asida aikoi gi iyong gi fi ase kalhogdaba yade haiduna mahirai lop sing na sinduna ngasi gi discourse ase pangthokpani haina phongdoki he khulgane ai hakchang dagine Kari ko cultural ethics में हमसे कोई कोई ना मखंग बता बने अदु एक खंग तो ना खंग का चक्की तारा का दी खंगी बदुकी वांग मदद थमक तो तारा का दी कोई जो खुनाए सुना आई हूँ मदद खंग नहीं अब से खलन की तो मैं मोन मदुकी वाखंग तो फावन तारा का दी माँ मको तो सुहन की तारा का दी माँ फने क्षेत्र दी काय रखने बा वैसे कोई काय नजरे करी की तो मुक्तार जा कोई खंग दे फने करी नो फने को दे फने कोई फने खाई न दे असीम बददी फने खाई नहीं खा है बदी खयोम खा है बदी योमसिन बाय rap tau bai koi sa si ko protect tau ba yom sin ba anna khane khai bani adu ko na ko na thaidara kan da phane ana la thoi wan asigi phane ka si kari no kamai che ka de je ko ji mama ai matam da seven ba phayom ki kai no phayom ba kan kya le ko ya ba kan kya le long ba ki che dress na kari no dress ko se ko ji sahi matang ki matumina ma ki sin phong ki matumina am ko su kai dore mafam matam ki matumina tham do ki ma long ba da se ta ka ji swara ta se ya pati Asu pian na systematic ko na thamam mi ba asiku mamakal ki akoi ki pizza lai teng singa se ko na ariam pada mangal laga kau pho ka kachin da ko phai suja ka ngai namchang na thumi se kari ki da makno
ngasi Imphal gi Congress babanda handakta police station mapan na konba mafam dagi aphaspa lokthokrabasu chingi mafam singdagi aphaspa lokthoktriba karigino haina MPCC na hangkre MPCC Risang Kaising Hall da pangthokpa paugi mifam amada MPCC ge working president T Manga Vaivena Naga amasung Kuki ge lalholup singa ceasefire amasung Shu Lainaduna Yamna Ingna Signa Singi Lam Singda Lady Adubo Paliba Sarkar Asina Chingi Lam Singdagi Apaspa Loktok Triba Karigino Haina Hanke Tongi Mapam Singdagi Apaspa Loktok Liba Asigumna Singdagi Shu Loktok Pam Tok Tabra Haina Mahangna Lengakta Makatana Hanke Hill area da of sparse Loktok Taba Maram Karigino Haibasi Equingasi Equigi topic ni non-removal of disturbed area act from hill areas masigi matangda equina NSCN-IM amasung government of India na ceasefire agreement leiraga azan ekoi hill district da smoothly ekoi chatharami. Then secondly, Kuki Chin Jomi group insurgent ga government of India suspension of operation hojik phau phajana smoothly ekoi chingda adum chathari. Minister T.S. Bishojit Singh na ngasi Forest Department gi official singa Sanjen Thong da laiba Forest Department gi head office da interaction tawkre Manipur gi forest area kannaba yauna tongan ba issue kaya gi matang da wari tawkre hairi None district da Board of Secondary Education Manipur bosem na lauba handak sahi gi SSLC examination gi ahoba numita ngasi exam center singda Rongmai Naga Student Union Longmai Laugren amasung Longmai Belas Authority gi luchingba singna chetuna mahiroi singbo pungning thawatkhre None district headquarters da center ani Tengkongjang Higher Secondary School Center number 27 Longmai Patri amasung Saron English High School Center number 26 Longmai Bajada exam pangthokhe mahiroi punna chaniga kuntaret na Saron English High School da exam thake aduga mahiroi chahunga kunni thoi amana Tengkongjang Higher Secondary School da exam thake Board of Secondary Education Manipur bosem na loba High School Living Certificate Examination ngasidagi hokre Jirebam District Kesu Center ahom Jirebam Higher Secondary School JISS Kasturba Girls High School KGISS amade Borobekra Higher Secondary School BISS da mahiroi chatruka kunni thoina exam thari ngasidagi hauna pangthokiba exam asida thoga ningdaba thodok sing thokpagi pau leitre santi oina exam pangthokle ngasi examination asida JISS ki center da mahiroi punna chahunga kontra humdoi exam thagadabada mahiroi tara humdoi exam thakide punna mahiroi chahunga kunni thoina exam thaki KGISS ki center da mahiroi punna chamaga kuntaruk thagadabada mahiroi ahum exam thakide mahiroi chamaga kul humdoi exam thaki amadi BISS ki center da punna mahiroi chamaga humpu humdoi laibada mahiroi tara humdoi na exam thakide mahiroi chamaga yankai exam thaki Section Tharang oina school singda police personnel singna ngak sen bagi thabaksu tawre ngasi dagi haukiba high school living certificate examination gi OC oiriba G Manglem Sarmana high exam gi center oiriba Borobeka Higher Secondary School BISS asida mahiroi punna chamaga humpu humdoi leibada mahiroi tara humdoi exam thakide mahiroi chamaga yankai exam thake haujik phawbada pangdaba thodok sing thokpa leitre yamna santi oina exam thari haina phongdoki Shri Tariba Satra Masingji 163 Masigi Manunga Nupa Masa Kumudra Manga Napi Masa Kalfunipan Aruga absent Traumdoi Yawi
present oriba masing si 150 ke manungda lupa masa 65 present oi tapi masa 85 present oi punna 150 aduga absent tara humdoi segi manungda lupa tara absent oi tapi ahum absent oi aduga segi Borobekra Higher Secondary School da thadopa untoward incident thokte yamna smoothly free and fair da by examination. Paugi Maraktana Den Break Amatang Losari. Karigumba dom yumda laiba anaba singi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna kungkun mari chukna adongi yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing Mating Pangzari. Akupa Marol Gidamak Medellin gi helpline number 920-598-7988 Amukasu 920-598-7988 ta call toguna tanabiu. Natraga Google Play Store gi Medellin app download toguna booking togi. Makata Pau Pizari. Chief Minister gi Mijang Makada Hangang BJP Mandal gi Yuba Morcha Amadi Mumbai based NGO Sandman Helping Hand ga Kusham Naduna Luang Samba Makalai Kai gi Nichu Club da Free Medical Camp ama pangthokre Restoring Health Through Healing Haiba Wakalonda Pangthokiba Medical Health Camp aduda Mumbai degi Specialist Dr. Santosh Kumar Pandey ga loinana Dr. Marina Lying Sathagi Free Medical Health Camp aduda asthma acidity migraine knee pain back pain cervical shoulder pain insomnia na chingba anaba sing layeng bagi kudong saba piki thauram adugi matangda wangang laduna yuba morcha hingang BJP mandal gi Secretary General Naresh Kumar Ayekpamna hai ngasi pangthok leba camp ase lamdam asida lairiba senthok laitabana masada anaba lairabasu layeng bangam draba singda hena kudong saba pinaba pangthokpani Kem asibu mapung panaba honabada achoba thawdang lobi khiba Dr. Singbu Hangang BJP Mandal gi Yuba Morcha gi Maikei dagi thagarpa phongdokhiba ga loinana makha tanasu asigumba kem ase pangthokpa gi pandam thamli haike Ngasi Manipuri Youth Front of Assam Maifana Sinduna Numit Tarani gi oiba lemna maitei mayek tambibagi thauram ama kasar kamrangada ching lemna hogdokre thauram asi Directorate of Language Planning and Implementation Government of Manipur amadi maitei irol yek loina silon apunba lob milal kanglaipak kasar pana bontarapur kasar lob ahungi lamjing lamtak makhada pangthokpani Hagdokpagi Tauramda Maifagi President Thangjam Brojena Mipam Mapu Milangi President Yanglem Biren Maitena Chief Guest Joy Kumar Kamranga GPG President Laurembam Chandrakala Singhna Special Guest Oike L Bimol S Binata Milal Kasar Panagi Secretary Dr. Satyabati Amasung U Mani Kumar Nachingba Saknairaba Miyoi Kayana Guest of Honor Singh Oina Saruyaki Thangjam Brojena Maira Chukhatuna Thauram Hagdokpi Kraba Matung Dr. Saityabatina Nungi Oiba Wapong Piraduna Maitei Mayek Asi Maitei Ama Oina Poglabadi Khangdaba Amadi Haitaba Yadraba Mayek Ama Oirakle Aduna Manipurgi Mapanda Kundariba Singna Masi Tamsinnaba Honabada Matautari Haiki Chief Minister gi instruction makhada chaka ani panba engine gari thawba sing ngarang police na tongan ba mafam singda check tawduna helmet uptaba sing fine thian grey loinana helmet anoba amamam lehenduna upan bagi drive su sathakre ngarangi drive aduda traffic control police thawal gi inspector Amin Vanina gari macha thawri basing na yariba makai helmet uplaga gari thawinaba amadi sahi sudriba angang singna mi ahum tongsillaga gari Thauba Tokpio Haike Impal West Commando na ngarang ayupong taraga mini kontra taba matamda Arabti Mayai Lekay dagi Wahengbam Tomba Chahi Niputaruk Apopa Laikidraba Thaimo Amasung Kiamgay Mamang Lekay dagi Muhammad Safaudin Chahi kontra Matoy Apopa Muhammad Jauddin Kauba Gang Member Ani Fare
हौखिबा फेब्रुवारी 13 की नुमिदांग पुंग 10:30 ताबा मतमदा अराबती मखा लेकाइगे लंबीगी नाकलदा मियामदा अकी तुजुंग पोकनबा साइनस हैंड ग्रेनेड हापा स्टील गे टिफिन अमा थमलमखिबा अदु मखोइननी हाइना फोंदोरखि हाइरे फारबा सफाउद्दीन असे क्यांगई मुस्लिम अराबती ग्राम पंचायत के प्रधानी अमसुंग मंगोंदगी मोबाइल अहुम रिकवर तौरे हाइरे त्रिपुरा की खुमाबा आईबा सोयबम सुरेश सिंहना ngarang numidang ताइबंगी सिंथा लोइदुना ख्वाई मयामबो थादोक्तुना ईश्वर की मफमदा तिनखिबदा मणिपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुराना अवाबा फोंदोखरे इंग्लिशिंग अमगा चमापं कुंट्रा निथोइदा अगरतला के दालेश्वर मैतै लेकाइदा पोखिबा लैखिद्रबा सकनाइरबा असे सोशियोलॉजी अमदि हक्सेल के मरमदा मास्टर लोइसिलबा मतुंग त्रिपुरा लेंगा के पब्लिसिटी ऑफिसर अमा ओइना थबक चंगदुना हेल्थ ऑफिसर ओइके महाग लोक कयादा यौक्षिंदुना खुनाइगा नग्ना मरी लैनरमी मणिपुर साहित्य परिषद त्रिपुरा के सभापति ओइना लमदम असिदा मणिपुरी साहित्य अमसुंग कला संस्कृति चाखोटनबा होनबदा थवाई यावरंबा मिसक अमनी हाइना मणिपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुरा के सेक्रेटरी खोइसना मंगालना थादोरको चेरोल मना हाइरे महागना साहित्य दा तखेलदा मैतै खुंदाबा हाइबा खुनाइरोल गा मरी लेनबा वारेंगी लाइरिक अमा फोंखिबता नतना सेरेंग वारेंग कया अमसो मणिपुर अमदि त्रिपुरा दा फोंबा मैगजीन पाउसेदा फोंख्रे संगाइरबा असिना लैखिदबसे त्रिपुरा मणिपुरी खुनाइगे अचोबा अमांगबनी हाइना चेरोल अदुना मखातारी अरोइबदा मरु ओइबा पाउ अमु हन्ना बोसेमना लौबा क्लास 10 एग्जामिनेशन ngasiदगी हौख्रे अपुनबा महेरोय लिसिंग कुंथ्रान मापन चात्रे का हुम्फु मरी न सेंटर चामगा मरफुद्रा निथोइदा एग्जाम थारी उखरुल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा लमलाई चिंगफाई दा मियोय अमा ओपियम केजी मापन गा कोनना फारे मणिपुरी नुपी सिंह साबा योंग फी सिंह नोमा नोमा के मपालम के मेसिन के पोथो कयाना मवो सिलकपदगे मुथरगलिबा असे कन्नबा महेरोय लोप सिंह ना खनखरे ngasi gi oina poni tv na sandok saba manipuri paulo sinjare miyeng tabire ba singbo amuka na kurumjare